Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Alien Isolation. Uživajte. Evo. Ovdje. Dobro, evo onda imamo mi svoj safe. Ajde. Što je to? Nema ga ništa. Nemam dobro predosjećaj. What the fuck? Added report. Personal message. This is for my daughter. Hi, Amanda. I'm recording this for you, my sweetheart. And I hope you get to hear it one day. You see, I got into trouble. My ship, there was an accident, sweetheart, and we found an alien creature. It was very dangerous. And the only way we could stop it was to destroy the ship. I'm okay. I'm stuck on this lifeboat. Long way out, but we had to destroy the ship. We had to destroy the Nostromo. We just couldn't risk bringing that thing home with us. I needed to protect you. Don't worry. Don't worry about me. I'm sure I'll see you very soon. I love you, sweetheart. Ok, ovome se nisam nadao. Odlično. Sviđa mi se. Sad bar znamo istinu što je bilo s njezinom majkom. Oh my god. Teo. Ne. Da, idemo spasiti. That'll turn the reactor into a goddamn nuke. You'll destroy the ship and the station. It will annihilate every trace of that creature. Fuck. It's the only way. I can't let it live. And I'm not letting the company have it, or they'll just start the whole thing over again. Đubra jedna. Listen to me! We don't have to do this! Stop! Stop it, Marlo! Marlo, please. You heard what your mother did. She understood. If she was here, she'd be helping me. You think she would want company suits knowing the zip code of that creature? No one must know. There are still people alive on the station. Marlo! Monster's not. She was my wife. I loved her. And I killed her. Bravo, to konačno. I think that was too late. He set it going. He set it going. Taylor, I'll stop the overload. You have to help me. Go to that console. Da, ništa. Fusion reactor overload in progress. Open the fusion system so I can work on them. What? I need power sent to the auxiliary generator. Look for the letters AUX. I have it. To. Ajde. Idemo sad još ovo. Okay, you're doing good, Taylor. Now switch the maintenance terminal from auto to manual. Do you see it? I can't find it. It'll be there, Taylor. Trust me. That's it. Ajde. Brzo. Di si? Nemoj sad podbaciti. To. Nisam podbacio, to je to. I. Ajde. Uspio sam. Fusion reactor overload in progress.
Reći da sam uspio. Reći da sam uspio. You did it. Jes. Makni se od tut. Something's happening. I'm under the step. Primary systems collapse. Total system-wide cascade failure. Oh, fuck! Marlowe forced an overload. The ship's gonna tear itself apart. Warning. Critical collapse. Warning. Critical I što sad? Escape. Fuck. Ajde bježi. Makar ovo mi se sviđa. Sviđa mi se ova priča. Ja. A nemamo vremena za priča. Ovdje. Ajmo. Fuck. Nemaj sad. Ajde, možeš ti to. I kamo sada. Ovdje očito. Da. Au. No, shvatio sam. Sviđa mi se ovo. Onda ni ovaj malo još ne djera neki jer. Ovdje smo, to je to. I što sad? I što sad? Ajde, daj mi nešto. Tukaj sad na opeta. Daj. Ajde. To se dogodilo. Ricardo. The Isadora blast took out the orbital stabilizers. We're about to fall from the sky. I'm trying to contact the Torrens, but the comms are still locked. The ambulance you just docked is screwed. The Torrens is our only way off this. What the fuck? Broadcast from the lane just updated. Hello, Sebastopol. Can you respond? We just saw a ship blow on your starboard side, took out an entire orbital stabilizer array. We have no place to dock. Please, tell us what's going on in there. We can take survivors. I'll leave this channel open. Torrens out. Još uvijek nemam dobar predosjećaj vezi ovo. Kako vam osjećaj da će mi alien doći? Možda je ga nema, ali ja vam takav osjećaj. Sumnjam da bi me neka samo toliko samo stavio da smo ovdje. Opet smo ovdje. Ne. Ovaj smjer. Pogledam. Kako da dođem do ovdje? Već sam zaboravio. What do they want? Sumnjam do ovdje. They heard the broadcast. They want to contact it. I think they plan on taking it by force. Can they? No, comms are still out. Steer clear of them though. They're dangerous and desperate. Možda ovdje nisam siguran da sam uopće zatičao na dobar smjer. Nadam se da jesam. Odlična igrica. Mislim da ćete se svi složiti sa mnom. Preodlična. Svakako je preporučam svima da ju igrate. Dobro, ne nisam. Pos. Treba mi pak ići ovdje. Fuck.
Gdje je ovdje? Ja ništa ne vidim. Kaže da ima aha. Gore negdje. Ovdje. Fuck. A ovdje. Ovdje ne mogu ništa. Neću senzor daljnji. Kako sam ja fucked up. Nema save. Kako nema nigdje save? Evo ako sada umrem. Ako sada umrem. Ovdje. Valjda. Ovo su ljudi neki. Sjećam se ovoga. Tu smo preko dobre plazme. Ali će tako lijepo ubiti. Nadam se. A daj krv pa već idem. Učite nema Elena ako je ovo nije. Mislim da si ipak ti. Tako. Žao mi je. Kao što si ti rekao i cijel armu. My vision seems to be failing me. Are you a boy or a girl? Što je ovo? Kako si već... What the fuck? Netko priključio pjesmu je... Tu je netko. Dobro. Daj mi. Uzet ću ovo za svaki slučaj. Još ima neko. Bar mi je tako, sam čuo radar. Nadam se da ne. To je kao pjesma, što je to, sviđa mi se. Ovdje valjda. Nema save-a. Fuck, kako me samo... Stvarno 4 metka. Ma ko te fučka. Čekaj, možda trebam ići ovdje. Ovdje pa onda. Ajde pucaj. I sad idem ja. Koga ti opozu? Odi. Fuck you. Sviđa mi se ova pjesma.
ovdje. Nadam se. Ajde. Čekaj, sad su. Fuck you. Znači, gdje su oni, tamo ja trebam ići. Pravit ću jednoga i samo ću ga uzeti. Orbital stabilizers operating at 60% and Ovdje je safe. Sjećam se ovoga save. I ovdje ću morati završiti ovu epizodu Isolation. Nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like i subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Uživajte. I nastavljamo ovdje gdje smo i stali. Da vidimo kome treba. Još uvijek ova pjesma u pozadini. Ovdje. Ajde Ricardo. Nema me iznevjeriti. Tu si. Tu si. You okay? Mana's permissions are still locked in this terminal. If we have the coordinates for the torrents, we can align the transmitter dishes manually, bypass product completely. There's an observatory with the comms array, right? Yeah, we should be able to find the torrent coordinates using that. I'll get the door for you. Ljudi, ispričavam se radi ovoga. Znači, ova pjesma cijelo vrijeme nije bila iz igrice. To mi se je otvorilo nešto na internetu, nemam pojma kako ni zašto. Tako da se stvarno ispričavam radi toga. A ja sam cijelo vrijeme mislio, koja sam ja udao. Ja mislim da to u igrice. Makar sviđalo mi se onako da su stavili tu pjesmu onako u pozadinu. I kamo sada? Ja sam mislio onako pjesma, znači kraj smo igrice, ali očito ne. Sjećam se ovoga, tamo su nas, mislim da su nas to bili robot, ne, nije to bilo to. Ili je, to je bilo na sekundu androida. Fuck. Dvojica su. Sad ću da te... Jedan manje. Fuck.
Poruka, to jest. Dobra. Easy. I što sad? U ovome smjeru ja trebam ići. Dobro, drago mi da više nema Jelena. Ona imala se samo valjda tako slučajno zvuka. Ajde. I dolje. Tako je. Ovdje je mrtvo tijelo. Ajde. Ništa od toga, idemo ovdje. Gore ili dolje? Gore. Ovdje. Što je ovo već nismo imali? What the fuck? Aha. Nisam vidio enter. I ovdje. Jesam? Da. Nisam. Fuck. Ne kužim. Aha, da treba biti isto. Tako. Da. Yes. Ok, ovo je prekrasno. I što sad? Još ovo. Ajde. Mogu ja to. Sad brzo nešto treba. I... Tako. Da. Ricardo, I found them. Now you've got to align the dishes to the tolerance position manually. Check. I'm going outside. Idemo van. Opa. You crazy. Sad mislim da će čak alien doći. Ajde. Momenta, hvala. I can unlock the entrance to the airlock from here. Can you... There, got it. Ovdje ću spremiti. Don't come see me, Ripley, I'm fine. You need to be outside. Ok, chill. Nisam ti mislio ići k tebi.